Walang Sa dinuman ti ayan mo, biyag ko. Agdali na ita si bibiyag, dito'y barukog ko. pinangarap. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapot a biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Palabas, kastaunay ti pungtot ni Loren idinakita na nagiti-text idi ni Jamea kan Jumel. Banag ang nakaklaatan ti lalaki. Taytalaeng anakita na anag pungtot ti asawa na. Manipuri din, kanayonem ti panagsubang dagiti agasawa. Iti sabali abangir, nagbalinmet ang sayaat ni Mr. Choi kani Jamea. Tinagbalin nga amo na amay sa abalo a Koreano. Malaksid iti trabaho na iti balay ti lakay. Tumultulong pa ni Jamea iti surplus store ti lakay. Ad namanen ang nagustuhan ti lakay ni Jamea. Aging ka, itinsingasing na ti panagadal na. Itapapagayam, denggan nyo tituloy ti makalawas apakasaritaan arapauluan. No ti puso ket masuga. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kas diya trabaho tinakairwamak, Loren. Dahil tati inadal ko. Iso nga. Juan! Kat dayjay at trabaho ti naramat mo apangal-ala iti ado ang babae. Loren. Oh, saan kit din? Siguro, kayat mo man ang tiag-kolekta iti babae. Iso nga agsubli kay iti siguro at trabahom. Amok! Ado ti fans mo, ti listeners mo iti programa mi ti dayjay a radio station. Ado ti agmamauyong di ta boses mo akas DJ. Makamu iti biyag mo. Sawam amin akayat mo. Awan amok kadagita nga ibagbagam. Tasakbay anagam amuken nagayan ayat ta. May saak a DJ iti dayjay a radio station. Ni Sir Denny Choi, ti amok. May sa Koreano. Sir Denny, nilanang ko. Kamusta kayo, kapsat? Ay, maragsa ka makaam-amo kada kayo, sir. Nalain kayo gayam nga agsao iti Iloko. Wata ka Ilocos patlak pebo sa asawak. Kadapaya ka konditoy. Oh. Awan parikot nanang. Amok nga kinawatan kayo kini boss. Ay, kaduan Ngala, mabiit laang. Tamapanak mangibaga iti dumalaga amanok kada susing. Ta isot partsen tayo asidatay ako. Daya basta na. Yang mapantay langan mga nral. Tapno saan kayo nagpanog.
Day tatiga po na nga imay kayo dito'y Ilocos, anak. Wan nanang, umay ko alang dagiti kasapulak iti panagenrol ko iti masungat a panaglukat ti klase. Kabaalam nga ron. Ay, saan ka mo ta matulungan iti gastusan? Awat pare ko, teta, madar. Sakmang paadar kini Jamea. Kat kasanupay nga ron ang makatrabaho no agadal mag. Ang trabaho lang no aldaw, wino awang klase na. Wan nanang, kasta ti imbaga ni boss. Nagimbag kayon, sir. Ay, intinag na kayo ti langit para iti anak kao. Oh, Jumil. Talo aldaw na di ka nag-awid Ang mga nusapulan na kati asawam. Kaya't ko tagpalamiis. Isa jakpay agawit. Kan may isa. No sa pulan nak ni Loren. Imay kumalitoy. Ngumawan man. Orno sinyo kumatibagbagyo. Tapno madaan kayo ni ti anak. Basta sa anak pay lang agawit. Dito yak pay lang dagos mo. Makamu ka. Yung saan ko akati may ramraman. Ni. Itin samot batog ti boarding house ko tinagsardengan da dialogan. Mabit lang takita ah. Aday tati maletam. Oh, Ha? Anya ti kayat asawan daytoy. iniyag ko dito iti maletam ang naglaon ka dagiti kawis mo. Anya ka di dayto Loren. Anya ka din dito nga aramida. Basta! Bagkatam tamaletam. Iniyag ko dito'y umok mo. Sana dito iti pagsaritaan ta. Panawang kayo ba Kit agsarita kayo anasayat nga gasawa. Girl, I need you. I need your Anya ti kayat asawan daytoy. Kasta matikayat mo, saan ka ni? Manual daw na di ka nagaw-awid. Iso nga iniyag kon dagiti kawis mo. Ad-ada na jak kayat ti agawit. Iti kasta nga aramidam. Apay ti kunam? Pagtatakunan ka launa yan? Ha? Saan ka napagan ano? Apay ti kunam? Si kalaang ti lalaki? Loren. Tikit di pa nakailawan ko ang nakikasarkan ka. Anya. So what? Anya ko man no nagkasarta? Papila ang dayjay. No pinigis mon, awanan. Anya. No sino ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikatin nga ibaga iti dayta. Amok tumatladay ta ti urayam nga ibagak. Ti panagsinatan. Tapno nawaya ka manan ang mga saway ti sabali. Babaero! Pwe! Nagpartak, klabas, hardaw. Nagtorpos kan, Jamea. Katutan ko anay mag-anakam dagitoy kan ka, Sir Joy. Denny. Kasta kayat ko, sikan kadwak mangimaton kadakit negosyo. Agyaman na kiti pa nagtalag mo kanyak, Denny. Wan, talagag talikak kan kakapota. Inig ka man yung matandi, Sir Joy. Sore, ngam napayakan na kaya takan ka, Jamea. I love you. Please love me to. Etat ko ken ka kinanam ay biyag.
tilangkid dawak. Agbarin ka kumana sayar kalnayak. Ito yung tinururay ko. Tinararapahap ko. Adda ka din ang mama Jamaya. Nasayat ka, Joy. Asino ako mga gadgad iti dayta nga idaddaton mo nga ayat. Masiguradong kade tiriknam anak. Wana nang, sigurado akon. Kat, pakita kay Jay Ajumel. Anya? Anya ka din day nga ibagbagam anak ko? Ay, nukas tamit laeng asa bali ti plano. Nasa isaya at no di mon patuluyan Anya kay kadi. Baybayan da ka lang, nanang. Basta ti isaksakyo ti panunot yo. Makiasawa kini Joy. Saan tayon nga agrigat pa eh? Agbiag tayo matan ananam ay, nanang. Congratulations, Jamia. Huh? Thank you. Iso ni Denny Joy, ti asawa. Sweetheart, gagayam ko ida. Ni Elvis kan ni Jumel. Hello. Nice meeting you. Thanks for coming. Okay, come on, sweetheart. Sige Alaman nuan mi pa'y dagiti daduma asa nga ini. Anya ka diti pampanunutem. Nakad-aday ti turong dagiti matam. Pampanunutem ka diti sigod akain ayat mo nakiasawa itibak na. Saan ko anam naman na kay ti pagbanagan ti amin? Amom, tibiyag kat kaslabilid, Jumel. Kita am ti kasasad mo ita. Namimpinsan nga insina na ka ni Loren. Nadadaalan ti biyag ko, Elvis. Napukaw ko ti babae nga inayat ko iti awan ka esping na ani Jamea. Ita, kastoy pa'y tinagbanagan ti biyag mi. Iti nang isukatakin ko na. Nagambisyon ka nga mitibidot apangadang. Uwan, kitita, kaya't amamin pinsan ni Loren ti panagsinami. Babaan iti analment ti kasarmi. Tapno oray sinti mo awan maalak iti sanikwana. Wino tawiden na. Awan marami dam, no kasta ti kayat na. Apayakas to'y tinagbanagan ti biyag ko, Elvis. Sika lang ti makasungbat iti data. Nalabit, data ti karbakin ka. Gapoy ti panang pasakit mo kini Jamia. Girl, I need you. I need your love. Okay nga lang na, Jamia kita. Apay manan, sweetheart. Masakit ba ng balokong ko? Nagtumar ka ditay? Wan, Mapantay ti doktor? saran. Okay ako na. Sigurado ka? Di ka pa'y lang arodrom-rumwara. Agin na ka. Tamang ano kumaro tirikrik na am. Sana kabalak na to eh. Sigurado ka? Di mo ko maibusor ti bagim. Hindi nakpakadanagan. Kabalak na ito eh. Saan ko kaya tamapukaw ka, Joy? Nang ro na itanga at inawak nga anak ta. Kasta ka na eh.
ita lang ang maibagakan ka. Nadiling di binulan ko. Iso adyak kay ta mapukaw ka. Kan, adan na panunot ko. At nga tayo ta. Ipaagas ka iji Heart Center iji Manila. Uray kat adda iji ti may isang anak mo. Oh, apa yan naghahos ka dito yung restobar nga ayuyang tayo, Jamel? Anya tinapasama kiti pa nagkita yo ken Loren. Pinirma at ti annulment application na. Anya. Kasarita kumapaya na sayaan. Pinirma akon. Tanadismaya ak itinakita. Nakitam? Anya ti kahit mga asawan. Kadwa na ti kabarbaro akalibin na. Anya. Kaya't mga asawan. Adda ka din dinanan na sa bali? Uwen. Naglaka ti panang isukat na kanyak. Kat husto tinaibaga na kanyak iti na minsan anaga pa kami. Nalaka na lang ti mangisukat kanyak. Kun adugaya man tinakalibin na sakbay anagkasar kami. Saan ko anong na mga nakasta ni Loren? Nagdakkel ti bidot ko Elvis. Kat nalabit. Podno ti kunam. Karmada iti kanyak. Gapo iti panang isukat ko kini Jamea. Ala kita ano anya tinasaya at ama aramid iti asawam anak ka. Wan nanang, saan ko akayat nga dadakas ang mapasama kiti asawak? Sige, sana balay. At daak mo't amabati dito'y balayaw. Wan nanang, da kayo pa lang ti makam mo ha? Kabaalan na nga rod pa itagmanehaw. Siya kung ti agmaneho nanang. Uray kat kabalak matan. Ay, nagtakulan din, nagbaliwan ti biyag mo, anak ko. Wan nanang, kat babaen amin daytay tinasingpat nga asawak. Kat sa anak nga agbabawi anak ki asawak kan Choy. Nga uray, adayo na taengan ngam siyak. Ngala, agrubot kayo nga rudan. San ko nga mo no kasano ti kabayag mi ijay nanang? Iso ada kayo pa lang ti makamo ha? Da kayo pa lang ti makamo dito'y bayat ti kawan mi. Day off mo ita. Ken day off kumat. Romarta, Jamel. Awan ganas ko Romar. Anya? Gumatang kalangan iti mainom kon pulutan. Ay, aginom ta ti boarding house? Masaduta ka Romar. Si kalatan ti Romar. Awan ganas ko Romar. Saduta nga ro din. Sige. Mapanakod gumatang iti mainom ken pulutan. Wen, kayat ko ti aglemes iti arak. Sigon iti doktor mo, Joy, sweetheart. Masapul ka no ti bypass operation. Saan abali? Saan tamata parikot ti gastusam para iti dayta? Kayat kung agpaot pa iti biyak mo, Joy. Agsipot ta nakapatpatakkan kanyak. Tsabe. Kayat ko ang maaramid dayta. Tap nagpaot pa iti biyak mo. Saan ko akayat nga dadakas ang mapasamakan ka? Oh, kabanak. Naim baklangan ta simbang pay ka ti biyak ko tiyame. Kasta akmat. Ta saan ko alibakan? Nasakit
ket matunay tinagam ko iti panangisi na kanyak ti lalaki nga inayat ko mat iti. Iti awan ka asping na. Jamaya. Nga babaen kan ka. Gapot kinasayat, kinadungong kanyak. Naikanak iti baro anam-nama. Iti laksid ti panakasukat ti puso kiti. Joy. Nagmayat lakit din di kastoy abiyag. Sinalpagtay ka lalaki. Saan ko namnamaan nga isukat na kitiday siya babae? Pisit. Kwarta naklagayam. Kat ni Jomel. Oh, malagip ko ni Jomel. Saan ko nga ilibag? Ay, tak ni Jomel. Impapawik timpilak nga analmente ka, Sarmi. Sarakag ni Jomel. Kat agsarita kami. Kaya't ko nga agsubli ni Jomel kanyak. Kat, di masabat ko. Di prenok. Isuday ta ni Loren, Joel. Nakabindapay lang tiro panakan na. Awanan ti may saasa ka na. Anyan tinagbanagan na. Sigon iti istorya kanya kita ni mamana. Nabartek ka no ni Loren na nagmaniho. Kasimat. Anya ti plano mo ita? Saan ko nga mo? Anya gaya man ti banag ti analmit yo. Saan ko pa yung amo? Anya ti plano. Nakakasimot ni Loren. Awang kadit panggap mo amang subliking kwan. Girl, I need you. I need your love. Papagayam, di uliwaya na dinggen ti tuloy ti makalawas apakasaritaan arapaulwan. No ti puso ket masuga. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayala. Insurat ken direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Produksyon supervisyon Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish. Amuyo kadi ati chewing gum ket maiparit ijay Singapore? Dayta ket gapo iti kalikagom ti gobyerno nga agtalinaed ti syudad nga spotlessly clean. 1992, idi-inban ti Singapore ti panagnatingat ti chewing gum. Si maruno dagiti linteg a maiparid agtupra ken umisbo akasla aso kadagiti lalaki uray no anya a lugar ket ti toilet laeng iti mabalin. Ngemi di 2004 apagbasit ang nailif para laeng no iti rason ket therapeutic dental ken nicotine gums. Ti Wimbledon tennis ball ket maidolin iti temperatura a 68 degrees Fahrenheit. Ti temperatura ti tennis ball ket apektaran na ti panagtaltag na.
no nabarbara ti temperatura ti molecule iti oneg ti bula ket ag-expand ken nangat-ngato ti panag-bounce na. No met nabababa iti temperatura, bumasit dagiti molecules ket no kasta ti mapasamak saan unay a makataltag. Tapnon adagiti laeng husto ti templa na abula ti mausar, adupay ngem 50,000 volts dagiti ipipanda iti husto a temperatura Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karang baso lang. Ket pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita makapan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga ayat. No masugat ti puso, ket salukubanan ti libno. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti gura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Napalabas, naladawan idinadlaw ni Mrs. Salva ti kaadda ni Brian. Nakagura idinagpakadan ti baro, ta iti day tala agundaway, anapadas natin nagpasensya. Iti panagmaymaysa ni Rosano, nariribukan, iti pan nakipatangken ti inana, iti kalikagom dagiti trabahador, iti faktorya. Kabigatan na kinasarita ni Mrs. Salva ni Bernadette. Ngam na istorya ni Brian ken ni Laura, ket naawatan met ni Laura no apay nagpupungtot ni Doña Leona. Nagulbod lang ni Brian ken ni Bernadette, idi imbaga ni Bernadette ti bilin ni Doña Leona. At damat pampanunutin ni Laura nga ramidan. Gapumat iti panakakumikom ni Bernadette iti panagadal na napanunot ni Brian apabusuyan ni Bridget. Inalukoy mat ni Rosano ti inana a makibalaet iti problema iti paktorya. Kat ita gagayam, aduyan tituloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Naimag ta pinalubusan na kamatlang ni Mami ang makibiyang ti paktorya. Ngam amok ang makapungtot ni Mama into nagsarita kami. May papanit ti resulta ti panakisarita mi kan engineer manahan kanang iti trabado. Nagdakal ti gagadan siya ti paktorya. Ingato yung amin ti sweldo da. Pagsasaritaan mi pa iti board. At ang amin ng iti direktor asana pabor. Isa natangkan tinakam ni Mama. Saan kayo matgayam nga kakasurutan? Isa problema dakal taro sa ano? Adawa ko, mabitlang. Hello? Papay? Ano? Imawag ti chairman ti board? Kat impaka muna ti panaglusulos ti may sa direktor? Ken inlako na ti shares na? Apay? Oh, sayang. Masapula talaga ti board meeting.
Wan. Sige. Pakamuan naktulangan, may papan iti day ta abanag. Bye. Oh! Adan sakit idak kala problema iti korporasyon. Diyan mo, no maibilang adak kala problema na ito, Maureen. May sakano ka na iti stockholders ti naglusolos. Kaninla ko na ti shares na. Apay ka no? Ada ka di pa kay naigan iti parikot iti faktorya day ta? Pasit lang ti korporasyon ti faktorya. Sana day tatiga po na nagikat ti may sa direktor. Saan pa yan nalawag no apay? Kasano nga rod day tan? Masapo lang mapunuan tinabakan tiya na posisyon. Sa bagay, awan pipiyang kunita Rosano. Nagsalutsudak laan. Amangan kid dimot no dumanon day ito kini mami kasabal iti pagawagan na. Inuray ko lang, analpas kayo ang nagsarita kini Maureen. Ang mga numakaisawa ngak iti dinasaya at iti asawam. Agsarsarita kami kani Maureen, may papaniti faktorya. Idi umawag ni Ardi. Sa nangag na tinagsaritaan mi. Pinabusuyan ka ang makibiyang iti faktorya. Ngam di na kayat asawan, apat gam tikid daw da. Gapoy ti paragikat ti may sa direktor. Mabaling nga damanan maangay a board meeting. Ket amangan no karaman to day ta pagsasaritaan mi. Gatangak dagiti shares da, tapno saan dan ang makibiyang. Saan ang nalakang aramidan day ta, mama? Apay kumasaan? Masapol ang mapagsasaritaan pa day ta. Nakita na kami gayam ka ni Derek ka nagsarsarita. Masidag ka kuma, tapno nakapagsarita kayo. Ang mga no dakit di na patag pagsasaritaan nyo. Kat makagura ni Derek, iti parang singak kada kayo. Apagbait lang, mati pa nagsarita mi. Itay nakita na ni Bridget, pinanawan na kon. Bridget? Nakit-kitam sa matay tiyayan. Ipangpangas ni Derek anobya na ni Bridget. Nga makit-kitak matno ko nga da sa bali akakuykuyog na lalaki. Kasta ka di? Amok lang ni Bridget. Ngam tsak unay mas asit kan. Kasla sa bali ngamin. No amula ko man ni Bernadette. Pinagkarikmat kiti ni Bridget. Kan nagpatingka kami lang iti agak kan arakop. Dakkal tinagastos ko iti panagkuyog mi. Amo ka nakasaritam ni Mami Leonardo, Daddy. San nalaki ting imbaga kada kayo, dahil problema, iti korporasyon. Nadurasan ti korporasyon. May isa lang stockholders tinagikat. San tayo nga mo, noon niya ti rason. Adado pa iti baknang stockholders. Husto mo't kiti dahi taan ako na yo, baknang da. So, si Kamat, gastos kala gastos. Oh, papayasak din na kayo turungan ti saritaan. San nyo kumadadaan ang diyal daw ko, Dad? Tapnoy bagak manan, awan ti makapasardeng kadagiti kayat ko nga aramidan. Sikantupay lang arot ti makaamo kadagiti negosyo, Norman. Baliwan tanto ti agsarita inton bigat. O sige nga Rudan, tapno makainana ka. Amo ka na banog ka, taado ti inaramid mo itangal daw. O sige, bye. Dahito yan tinururay ko agundaway. Amok asaan kon amaliklikan ni Rosano. Adan sakit di papanam, Lura anak.
Ada na patag nga si kaso kay Manila, tatang. Amang ano, agtalo-al daw, no, makalawas pa nga tatikawan ko. Napatag sakit ti dayta. Apay, may papan ka di iti negosyo. Wen, may panggapit ti negosyo. Iso ada kayong tupay lang ti makamo ka ni Brian. Nasingpet matan ti barum. Awanan ti problema ken kuana. Ken adda ni Bernadette apang ipaayan na iti panawin na. Masapul lata ti mga sikaso kan kuana, tatang. Narigat no mabaybayan. Namnamam, saan ko abaybayan ti apaw ko? Malagip ko kitay. Awan ka di tinaibagbagana may papan iti pamilya ni Bernadette. Amangan no kayat da ka makamam. Ni Rosano lang ti addan interes ang makakita kanyak, tatang. Dakkal ti panagatap na asyak ti ina ni Brian. Ay, daita nga rod ti mang burbur tsa kanyak. Nuapay akayat nakaamakita ni Rosano. Diyak mo, tatang. Makipagkita ken kuana, no, ada na patag agapuna. Malaksin ka da Brian ken Bernadette. Ada ka di pa'y sabali na patag agapuna a makipagkita ka kini Rosano. Estudyante, tadi ka na yun ang mapuyatan ak. Nga magkano sak. Sana ka po tabak ng ti pamilya. Tsak mata ni patag ti adal. Kababay na tsak makadal. Kat ti adal dagiti naganak kanyak. Bernadette, siliriin ka kadipay. Wan lola, kalkalpas ko nagarami diti assignment. Maturog ak kuman, harabi nga minan. Intun bigat lang aruda nakasarita ka. Adala kayat ko adamagan, may panggap kini Brian. Sige lola. Intun bigat lang nagsarita tayo. Makaturturog akon. Good night. Anya nga tatibaga ni lola kanyak may panggap kini Brian. Minga ta mami. Tsak nadlaw na si Mang Batan. Ay, naimbagkit ti tananos ni Daddy. Amo, kadinasayada kiti aramida ni Mami. Sana day tatirason anariribok ti panagtanada kini Daddy. Namin adon anangag ko kini Mami. Asaan ka no apatpat ka ni Daddy? Diyak pa'y lang ibagbaga ka ni tatang. Noan niya tinapatag-arantag ija Manila. Ang mga nusan nakamaawatan. Ngam, napatagtiga po na. No apay nga aramidag daytoy. Kaya't ko ti makatulong. Sana na napatag kanyak ti bukod ko apagimbagan. Aramatag tinaytad kanyak agundaway. Tapno makatulong hak. Nakaturog sapay lang da Daddy kan Mami. Makigiddan ako na mamigat kada kayo, Lola. Tamasapa ka sombra kaya pagadalan. Nasapa ang nagdigos ni Daddy. Amang ano nakasamo iti computer na. Ay, talaga ni Daddy. Ure da dito balay. Negosyo lang dati pampanunutan na. Agkita kayo kadiki ni Brian, intun madamdama? Kanain nga kita kami, Lola. Apay ka di? Manipod ngamin imay dito'y balay. Saan na pa'y anaulit tinakisarita kada tayo? Bayan yun, tapagpasyarak to dito'y balay. Nagpada kami ngamin ama kumiti panagadal, Lola.
Bayag at talagan. Ajak imay dito'y lolo. Dandanin mo't gaya mon malpas tiris house. Mabalin ba din na pagyanan na, apok? Basit lang ang tilipas na. Mayat sakit di apagyanak kabayatan ti kaadda ni mami iji Manila. Kinasarita na kakaday. Uwan lolo, itay laan. Adda ka no napatag nga asikasuhan na iji Manila. Napintas ka di iji Manila, lolo? Napintas? Ang ano siguro ang tinagbaliwan na. Nabayagan na jak nakaapan ni Jay. Di kayo kumasimurot, lolo. Agiroplano kayo mo't. Ay katawanan at ikadwam no ko. Akin may sa jak mapanawan dagiti mulak. At dapay dagiti tarakan ko abaka akin kaldeng. Saan ka kadya sumrek iti opisina, Rosano? Itay pa nakasango ka dita computer. Nagsapa ka pa'y mata nagdigos. Adala na patag nga ramidek. Huwag gaya. Inaki di Manila inton maminsan na rabi. Apay? Ijay ka no ti pakaangayan di sumaro na board meeting. Kasta ka di. Amangan na da sa bali akasin narak mo itchay, ha? May papaniti korporasyon tiranta kijay. Kargam to nga ro ti ATM ko. Ora ti credit card ko. Dandani pa yan awan karkana. Ibagak to ka ni Rochelle di opisina. Sige, tuloy ko lang na ito eh. Okay, nagidak pa lang. Nasakit ti ulo. Ulawak. Awanan ti pagbaliwan ni Maureen. Uri ni Mama, nauma pa yan kan kuana. Nalagip na ka ni Lola iti rabi. Isungay tayo bigat. Kinasarita nagpasyar kay Jibalay. Tasaan mo ka no pa ngay nulit timay. Apay ka no? Amangan kit din o. Napabot ngan kay di akong ungat anasang pandam. Sana ka nagbutang. Naira na nga ta nga ada problema na. Adanto ka di pa'y ni mami inton rabi. Tay tati tsaka mo Amangan mo damat pa ka kumikuman na. Saan mo asigurado? Nagkadungamin nga raramidan na no ko So, jak sigurado. Ito madamdaman nga agsarita ta ha. Mangrugin te klasik. Ore siya. Adan klasik. No saan ka makita inton madamdam ha? Awagan kan tulangan inton malam. Wino, agkita tanto iti parking lot. Agkuyog tanto na mapanigi balay. Kulak mo ni Doris mga awag kanyak. Nibat kayam dad. Anya man nga tanti bagana. Hello, Dad. Inururay kay Jibalay tayo bigat Maureen. Ay, intuloy ko tinaturog. Masurunak ka ni Rosano. Nagsapa ng sango iti computer na. Napuyatan ka man ngatan. Nagsarsarita kami tayo kay ni Doris. Kat, anya mo timbaga kada kayo dahil babay. Awan mat. Ada ka dinas ka na mamwa? Ali? Ada kayo ka didita balay, Dad? Nakarwara kon. Iso nagkita kami kay ni Doris. Ada na patag nga si Kaswag. Apay nga ron ginawagan, Dak. O sige nga rodan. Bye. Planok ti mapa ni Jebalay. Ngamjak mat kaya madtanong ni Daddy. Mapanak lala ni Jebalay da Doris.
Nayon lata terapi kiti sango di pabrika. Ay rana pa ya simrag tidak kelatrak kita ay. Nabayag ang nakalusuta. Nagasat yakin ko ay tidak ita pabrika. Narangay. Nalaing siguro ti mangimaton tawan problema na. Saan nagapukan niya? Saan kumanagatang ni Norman Daita? Napintas ti pan na kay patakder ti pabrika. Ken napintas ti lokasyon na. Adda kayo gaya man, Lola. Itay pilangar urahin da kayo ni Brian. Naimbag arabi iyo, Lola. Dandani mo ta nalipata kag paiso. Awan ka tipay dagiti dadakkel mo. Kasangsangpat mi kini Brian, itay mawag ni Daddy, Lola. Ado pa'y kanot yasi kasuan na di opisina. Ado ti ikam-kamakam na tama pa ni Jay Manila inton rabi inubigat. Brian, kumusta ka? Ay, nasaya at mat, Mrs. Salva. Nasaya at kumano maamamok dagiti dadakkel mo. Ni Mami lang ang ti si bibiyag. Ibagak to kini Mami. Akayat yo amam-am mo. Ado ngamin ti as-asikasun na. Nagrabi kayo na nagapoy jay turod tatang. Anya pilang tinarami diyo jay. Nakitungtungak namin kadag iti agtrab-trabaho iti rest house. Kabayatan ti panaginumda. Adan nakita ka may kapat iti lagdaak kalapaw. Ang isudan to kanon ti makaam mo. Ay, ni Brian tatang. Awan pa'y. Nagkuyog da nga ta ka ni Bernadette. Nay, un ngagpaisaw. Adda kumaan. Kabayatan ti kawan ko tatang. Dito'y kayo kumapaylaang. Itay imay ijay turod. Nakita na dandanin malpas ti rest house. Uray ijay to kanon ngagyan. Naparir mat ngagpaiso apagyanan ijay. Sige tatang, agluto ak iti pangrabyan tayo. Awagak to ni Brian no saan tupay sumangpat. Adamang busbusin na kanya. Tikot sini sa Rosano daytoy. Apay nga tadim saag. Agturong dito ayan ko. Ryan, at nakagayam. Uwan sir. Imbilin ka nung amin ni Mrs. Salva. Akayat ama kasarita. Sayang tagawid ka matan. Nasaysayat ko mano kadwam ni mamim. Deta matiko na ni Mamang Yo, sir. Ado nga minti pakakumikuman ni Mami. Mapan ka na iji Manila inton rabi inton bigat. Ha? Sa dino ka no iji Manila ti papanan na.
Anya pa'y ti mapasamak iti daytoy pakasaritaan. Gagayem, di uliway na tarabayan ti tunggal pasat ti nobela na polwan. Sugat ti puso. Nobela kan isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Kadling wenno panaglambing ket padarasen na iti iimbag ti sugat. Kadling haging ken anyaman na positive contact iti ayaten ket i-release na iti oxytocin. Ti oxytocin ket makatulong mangkes sa iti sakit, papardas na ti sasaya at ti sakit ken papigsaan na ti immune system. Ti kadakkelan a Philippine Wild Animal at tamaraw, akapada na itinwang ket masarakan laeng iti isla ti Mindoro. Amuyo kadi a 4.54 billion years gaya. My God! Kay Dan! Pakasin! Di na pagaramitan ni Tito Gas! Salamat na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibbalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, ana adaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Pinapalabas, nagparik na ni Amira kanibagap salud. Natagtagainok met ni Miguel na di Amira amang ibagbaga apabunyagan dan ti ubing. Isu at tinulagdan ti panakabunyag ni Angelo. Iti sabali abangir naragsakan ni Mayor Placido idi maamuan na nagbaligi dagiti pasurot na anang patalaw karag ti talo aman nalon amang konkontra ken kuana. Ket ita adtoy tituloy ti nobela arapolwan. Naitalimang agura.
Sige, kakadwa. Uminom ka nagpulutan kayo lata. Rambakan tayo ti panang papanaw yung kadagiti talwa kontrabida di biyag ko. Mayor. Sabay lang ma. Tawan ton tito maod ama kaiturad amang kontra kadagiti pagayatan nyo, Mayor. Gapo iti pan nakapapanaw met da Sibyo. Panyaw kan pasyo. Rayawan mabati akatalunak murog. No di dalataam mo tagtulnog kadagiti pagayatak kan bilin ko. Anya. Sige, umungam kit di amin nida. Malagak man nida at asino man madagtungpal iti pagayatak kan bilin ko. Mapapanaw da dito San Simon kan mapuuran ti babalay da. Abalayan, napanan ni Miguel. Apa nga awan? Napan ijay San Simon abalayan. Ket kunana nga amangan no umyan iti balay apagdagusan na. Anya ka di ginagaro na ijay. Idinto takagap-gapu tayo ijay nila minsan nga aldaw. Mapan na kano kasarita ni Apo Pade amang bunyag to kini Angelo. Ken pambaran na meten akasarita dagiti nang tani iti apo ko ta nga anak da iti bunyag. Ni Senyorita Chloe ide ti imuna nang ibaga nga anak na iti bunyag ti apo ko ta. Di na kano kayatan nga agbalin ani nang ti apo ko ta abalayan gapu iti panagsubang da iti kalabas. Oresak agkid-kid tiriknak nga anak ni Senyorita Chloe ti apo ko ta. Sa mayat no dinan mapanbagaan. Wen abalayan. Ay, maisabalik man ti saritaan ta. Sa dino nga rudan ti ayan da pasyo ken dagiti dua akakadwana nga imay dito'y kimigaw abalayan. Pagtugtugaw da di tapoon ti akasya ti dayaan ti balay. Tultulagan da ti ipapanda panagtari kayo iti aramiden da met kalkalapaw da. Ay, mayat man. Ta dito'y tinapanunot da asimbang bayan abalayan. Ta da kadwa tayon dito'y. Una, sa amuda nga agbyag tayo dito'y. Tanalawa ti mabalin tayo mulaan kadakiti nyaman na ba naga maapay. Napintas dito'y kimigaw abalayan. Taadda tayo iti sa kaanan ti nagkalabantay. Way, nabalayan. Ken nadapay waeg ang mabalin tayo pangawidan iti pangpasayak tayo kadagiti mula tayo. Ken saan laaday ta? Ta iti lauden tayo ket adapay nabiyag akarayan at ang dagiti adu alamers. Pudno day ta. Ket mabalin adito iti nangiturungan kada tayo ti Diyos. Tapno saan tayo ngagproblema kadagiti kasapulan tayo ngagbiag. Agiya manak, tada kayo amin ita akatalunan. Hinangay ko na ito'y ang meeting. Takayat kumanen timang palagip kada kayo. Sino man na kumuntra kadagiti pagayataken bilin ko. Nawayang agikat na katalunak ken pumanaw iti sakob tinagak. No diyo kaya ti maipada kadagiti mo na anapatalaw dito San Simon. Kat agtulnog kayo langan kadagiti amin ang pagayatan ni Mayor. Saan da ka kun kontraan? No kaya't yo anasaya at tilinangan tayo. Kaya ni Sardeng yon, tilablaban nyo apan nakaagraryo tinagak. Ay, nalawag ka di. Timbaga ni Mayor kada kayaw. Pato apangges, apay ngawan sumungbat. Isardeng yu ka noon, tilablaban nyo. Apan nakaagraryo tidaga ni Mayor. Pato apangges, apay ngawan nagsaw kada kayo nga uray mesa. Kaya't yu to palto-palto kan kayo amin, ha?
Oh, masuro na ka talaga. Papa, Ha! kasangsang patyo pa ilang kiniburog. Agininom kayon? Masuro na kadagiti katalunan tayo. Tapay, anya man ang tikasuron nyo kadakwada? Hindi pa nang meeting mi kadakwada. Kuna kadakwada ano kaya't dati nasayaat, isardeng dante lablaban da pa nakagraryo di dagatayo. Anya tisungbat da? Patwa panggis, nagbalinda nga umal. Sanda polos nagtagtagari, idinto ta nakar-ariwawa da ididamo. Kaya't nasawan. Kaya't dalata nga itultuloy ti pan nakaagraryo ti dagatayo, papa. Kat amangan no adan tumanan tumaod da pan nakapangulod. Ha! Patwa panggis. At dalamadamag ko. Jak bumdang amang papanaw kadakwada dito'y San Simon. Alisto kayo matanagbakir iti tarikayaw. Iti marami ta kalapayo pasyaw, panyaw, sibiyaw. Mabalin tayo narugyan kalyan ti pangipatakdaran tayo kadang iti adigay. San tayo nga orayan ni Miguel? Tayo kunan niya abalayan. San tula sumangpait no malpas na amin na gagara na iti San Simon. Mama? Mama? Oh, papay iha. Anya ti bagam, takas taunay ti apuram nga masidag. Aday padamag kanyak ni Manang Alicia. Oh, anya ti padamag na. Takas kalamasak nan launay. Ni Miguel, adda ka naman nandito'y San Simon. Anya, simperkwensa. Tau may kadimanan mang riribok dayjay a Miguel? Saan? Umay na kanulanga si Kaswan ti panang pabunyag nanto iti anak day ti Amira. Anya, tapanag kunam, isulaan ti gagara na dito'y San Simon? Wan mama, panagnakan day ta ni Manang Alicia. Takis nasarita na pa'y ang mga naktumat iti bunyag. Sikapay ti mangibagbaga kadakwada idi. Nga may sakan tumataninang. Wan, mama. Katno may nakasarita ni Miguel. Oray nagpinaturong kami di iti paltog. Anak aglat na ti anak day ti Amira. Simperkwensa. Puor ti kararwan ni papamday jay a Miguel. Kat di mo yas asidag ti bagim kan kuana, no di mo kayat agumora kan ka ni papa. Borog, masidag ka. Anya ti ibagayo, Mayor. Imbaga ni Chloe nga adda ka naman dito'y San Simon daya Miguel. Ay, uwan, Mayor. Isumat ti damag ko. Amom no sa dino dinagdagosan na. Ay, saan, Mayor? Pues, mangayab ka iti kadwam, tabirukan nyo na ya, Miguel. Kat no makita yo, pagtalawin nyo at dagos. Ay, uwan, Mayor. Agtignay kayon! Tamang nusugsugan naman ang dagiti katalunak, alumaban kanya. Ani, papanan man ang daburog kan dagiti daduma gwardya. Birukan da ni Miguel, kad no makita da. Pagtalawan da dito San Simon. Tamang nga nusugsugan naman ang dagiti katalunan tayo amang laban kaniya. Umay na kanula nga si Kaswan, ti panagpabunyag danto iti anak da iti day di Amir. Patwa pang guys. Dahi tanga talang ti kagara na. Sabagay. Nariga ti diagsagbay. Nang runa, katimulangan tigura ka na tayo da Miguel kan Matias.
Aging kay ta. Kas ko lang marikrik na pay lang ti para ti pagi. Ti anak damikal kan Amira. Labsan nyo di partik. Nakapimpiman ti langana. Idi inog pa ni bakat salod manipod itintayo na. Tanong dagiti kawas na. Ano nga ta? Lumapan ko'y katangan. Daisam to lang ti regalo kan kwa na. Inton mabunyagan. Hangam, sigurado lakit di asan to nga awaten ni Miguel dagatitid ko para iti anak da iti day di Amira. Takagurkura nakmatan. Anya nga tatirami da kaya? Tapno may sagutak matyanak da. Aha. Amokon. Apay kit dinasaan? Kasaritak to ni Manang Alicia. Katisundo ti pang tudak kadagiti gatangak abado ti ubing. Isundo latan ti agpamarangakin regalo. Kadagiti gatangak para iti anak da Miguel kan Amira. Abalayan, pasardengan pala ang dagiti kakadwam ngagtatrabaho, tao may kay pay agmerienda. Ay, kakadwa. Isardeng tayo kadwa pa lang tagtrabaho, tag-merienda tayo. Sigurado amabisin itan dagiti kakadwam abalayan. Saan lang ay sudat ti mabisin na balayan? Uri siyak. Itay pa yung agkirkiraos ti buksit kao. Anya ay talinutom amerindaan may. Ay, naglingtaak iti sabakin tugi abalayan. Nay, nangalam iti tugay. Ada nakita kidi napanak na ngayo iti rakid ti bantay abalayan. Isutiin napan ko kinali. Kat ado tinakali kabagas na. Ay, nagdadagkal pa'y. Isualin ng takaw. Ay, nagimasan na tatugay abalayan. Ay, una abalayan. Mala, agmerienda kay nga rudan. Uray tanay patak daryo mo't amin ng tipos titi umuna akalapaw nga aramidin niyaw. Ay, wala balayan. Bareng malpas may aginggat malaum. Oh, napanan ni Chloe. Rimuarta da ka numapanagatangan. Apay ka di? Kadwa kumamang pasyar itinalpasan na proyekto apagadalan. Di siya kunti kadwa amhani. Apay, di na kaya ta kadwa? Kayat ko ngamjak kayat ti nakaganggana ta kadwa wadda papananta. Di na pananta na udi. Ada ngamin kamakama kamitin ko, hani. Iso gumanatak unay iding agawin tan. Mabit lang dadawag ko. Ala, sugbatan pa'y lang arod. Tay nakbit ag sukat. Sige. Hello. Hello, kung nakakapayad di ka sumungbat, umil ka ka di. Paso panggis. Apay ngagkatawa ka? Anya ti bagam? Apay nginawagan na? Inidop na ti cellphone na. Sino man nga tanday dyan nga? Pato panggis. Nakameriendan ni lulong mo amatya sa paok. Ket kunana adi ka aglukloko no panawan ka dito'y indayon mo. Tapno mairapin ko dagiti trabaho dito'y balay. Ay, kas nalan na awatan ti imbagakin kwa na ta nagkatawa. Ay, kas taman ti kunaken ka ang hilaw. Agkatawa ka, tadi kakit agmangmangit. Ay, amo mapawk,
dandanida kan pabunyagan. Iso nga, agsingsingpet ka. Ay, nagkatawa manan. Maragsakan sabat iti imbaga kadandanin mabunyagan. Ang apay nga ta. Nga itiin inot apa nagdakkel na. Kat kaslaawan makita kapag kaingasan da iti amana. Awan o, gapu nga ta, taubing pay. Wow! Nagpintas nga eskwelaan, honey. Adun tulakit diti maayayo nga umay agenrol dito ay. Ta iti laksid analawa ti ground ti eskwelaan. Nakabirbirde pa iti aglawlaw. Awa nagripina. Katsikan di makamo ang mga proseso kadagiti amin na masapsapol la papilis. Tapno aglukat tayo, iti na ito'y sumaruno apa nagsiserek. Wan, honey, di ka madanagan. Siyak amin ti makaam mo. Mabidlaang tadaman ang awag ko. Ang mga no ti manglukloko nga umawawag mananday ta, honey. Nimot gayang burog ti umawawag. Hello, burog! Kundi awag ka ba'y? Kumusta tinang ibaunak ka na kayo? Saan may bayan natuntunan ni Miguel Mayor? Pato abanggis. Di kay sumarda nga ginggat diyo mabirukan. Ewan, Mayor. Sige nga rodan da. Mabit lang, Mayor. Ah. Yakpay na ibaga tirantak nga ibaga ka na kayo. Anya da ita? Inawagan dak ka di itay. Iti sa bali a cellphone, Mayor. Ne, saan? Abay, ada ka di mo timbawag ka? Ay, ada, Mayor. Yung itay daw magag tinagan na. Gat, sana si Mongbat aging kang initap na cellphone na. Pato abanggis. Oray siya kada mo timawag kanya. Nga may magag tinagan na. Nagpagaak sa nidap cellphone na. Anya? Sino nga tayo na igyay? Pato abanggis. Ay, naitad ko madlangan kini manang Alicia dagiti ginatang ko akawas para kini Angelo. Paglangan, tay manugot ni manang Alicia. Nga isulatan kag pamarangakin regalo kadagiti ginatgatang ko para kini Angelo. Napanan nga tada papakin, mama. Saan ko mata na nasangpatan ida dito'y balay? Uray dagiti katulong. Saan naman nga mo no sa tino tinapananda? Ha? Tatan, isudan dagiti dimtang. Oh, iha. Kung namin no di ka pa idimtang dito'y balay. Itayag pa lang, mama. Anya ka de, dagiti napan mo ginatang. Ah? Kuha. Anya nga tatipa ka nga. Oh, apaya di ka mat makasungbat, iha. Anyaya tinapan mo ginatang. Pagpapintas ko, mama. Sulat mo. Pato abanggis. Awan sir-sirbe, tikadot pagpapintas mo tawan matagaram ka. Ani, adan tulat ta makasirpat iti anak ta. Iso di ka ganat. Sanak mo't kiti nga ganat. Ngamlag-lagi pamiha, matangang kan. Amot, papa. Ngamawan pa iti bukabularyok iti paaram mo na makiasawa. Andiyan. Nasaya at iha. Tapno ma-enjoy mo pa iti kinabalasang mo. Kano adan tumanagaram kan ka. Tanagam to kumati agpili. Saan miya kayat amirmiraot ti pagyasawam? Kayat mi, baknang ti pagyasawam. Papa, mama, mabalik
Mabalin ka ti. Sana day tatitupi ko tayo. Humay kayon. Mapantay ka din iti balay. Tagpatimplak man iti Diyos ngayon naman tayo. Uray siya kat mawawa ka. Wah. Oh. Sige. Urain nyo. Mapan ko'y baga kadagiti katulong. Oh. Dano man nalami isti kayat ko ngayon naman. Wan papa. Ada man na umawawag kanyak. Na sino man katanda ito'y. Hello? Hello, kunak? Sino katasan mo kahit di sumungbad? Oh. Anya, tibagam? Pato panggis? At danay mula abong bad ito'y balay me? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang hura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.